Ese iyo umuntu abonye umunyu mwiyerekwa bisobanura iki? Uwo munyu usobanura ibintu birindwi bikuri. Nuvanga ingingo ya mbere ni umuvumo, ingingo ya kabiri ni ubuziranenge, ingingo ya gatatu ni isezerano ry'Imana hagati y'ubwoko bwayo nayo, ingingo ya kane ni ugutsindwa burundu, ingingo ya gatanu ni ukuryoshya iryo kurya amabuye aryohereye, ingingo ya gatandatu ni ikidaturwa, ingingo ya karindwi rero ni imbuto z'abera hagati y'iteraniro ryera. He kugira umuzi usharira uba hagati y'abana b'Imana iteka ryose. Intonganya, gutukana, igomwa, uburakari, umujinya nibyo bita mu Baheburayo 12:15 ngo ni umuzi usharira. He kugira umuzi usharira uba hagati yanyu, umusharira wese ubavemo, intonganya zibavemo, umujinya ubavemo, uburakari bubavemo, gutukana kubavemo. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, n'ingabo tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe naje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom. Turakunda ni gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, no gusenga uzaneshwa. Senga. Abari mu Burundi turasuhuje, Imana ibaho umugisha. Abari muri Afrika mwese mushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, shalom shalom. Turakunda ni gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, no gusenga uzanesha. Abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom turakunda, abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom turakunda, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom turakunda, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom turakunda. Nkuko mura kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Revera Pasteur Mazibireho. Uraho Dogiteri? Uraho neza. Amakuru yanyu? Turakomeye, turi bazima. Pasire, watangira usuhuza abantu unasenga Imana? Turabakiriye, murakaza neza kuri channel ya Gusenga everyday. Abatugana dusangiza ibyo kurya byera ijambo ry'Imana, ni karibu kuri channel ya Gusenga everyday. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, gize neza uyu mwanya mwiza uduhaye, umwanya w'ingenzi, umwanya waduteguriye ko tugihumeka umwuka w'abazima, tugiye gusangiza abatwumva ijambo ryawe. Kandi amasezerano yawe yaravuze ngo ntabwo abantu bazatungwa n'imitsima gusa, ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Niyo magambo tugiye gusangiza abatugana kandi batwumva. Ndabasengeye kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo wafashwe n'ijambo ryawe, abatarahinduka bahinduke, kandi abahindutse nabo bakomeze naryo, kugira ngo bitubere impamba n'impembura bibasha kudukomeza muri uru rugendo rwo kuja iwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Amena. Urakoze Pastor, Imana iguhe umugisha. Turabashimiye namwe mwese mugiye kubana natwe muri kiganiro, nabo tubabwire ngo Imana ibaho umugisha. Pastor, uyu munsi tuganiraho ngo kiganiro ni menya inzozi zawe. Ese Pastor, iyo usomye muri Matayo 5:13 haravugaho umunyu. Ese umunyu ni iki, umaze iki? Umunyu ni amabuye bacukura mu nyanja, mu migezi itandukanye. Ayo mabuye ntasanzwe kuko amabuye yose ntagira uburyohe, ariko umunyu ni amabuye agira uburyohe. Bwo ni matière mbese sale igira uburyohe, ikaba itandukanye n'andi mabuye. Ayo mabuye rero mwitangirira igice cyaho ca 14 ku murongo waho wa 3 hatubwira inyanja y'umunyu, kuko ayo mabuye tuvuze ngo acukurwa mu nyanja, ava mu nyanja. Wabibona no mu gitabo cyo kubara igice ca 34 umurongo wa 3, igitabo cyo gutegeka kwa 2 igice ca 3 umurongo wa 17 havugwa ku nyanja y'umunyu, ku nyanja y'umunyu. Ayo mabuye rero acukurwa mu migezi na amabuye adasanzwe, kuko agabwemwe ibice bibiri. Hari amabuye bakoresha bateka nk'urugera, ndetse n'igikukuri kirakoreshwa bagiteka, ariko urugera n'igikukuri niyo bwoko bubiri bukomeye bugaragaza ayo mabuye. Ayo mabuye rero kuvuga ngo amaziki afite akamaro gakomeye cyane cyane muri méthode de conservation. Turavuga ku rugera. Urugera rukomeza amagufa. Nukuvuga ngo umuntu warya ibyo kurya bitagira umunyu ntabwo yagira amagufa akomeye. Igikukuru rero cyo kirakabije.
urugera rufite akamaro kuko rukomeza amagufa, ariko muri méthode de conservation rukaba n'ubundi rushobora kurinda ubuziranenge bw'ibintu runaka. urugera iyo rusutswe mu gikomere, icyo gikomere kirarindwa nta tetanose yabasha kwinjiramo. urugera rero rurarinda muri ubwo buryo rugakomeza amagufa. igikukuri naco kikagira akamaro cyane, cica imyanda yo mu nda, icyo ni icya mbere. icya kabiri kirinda indwara ikomeye yitwa kansere. icya gatatu kiyongera imyaka yo kurama, igikukuri. noneho kigakora cyane cyane muri méthode de conservation, bigafatanya nk'uko muri méthode de conservation kurinda ibintu ngo birinde ngo bigumane ubuziranenge bwabyo, nk'amateke y'ibyo kurya arindwa n'ubutaka, inyama kugira ngo zirame igihe kirekire waguze nyinshi zirindwa n'umwotsi, imboga kugira ngo zibeho igihe kirekire nuko zirindwa n'amazi. noneho umunyu nawo kugira ngo amazi arinde ubuziranenge bwayo nuko ashiramo umunyu. nukuvuga ngo amazi ari mu munyu ameze nk'ayacaniriwe, kuko nta mikorobi ibasha kurezista ngo irwane n'umunyu iri mu mazi. ayo mazi aba arinzwe. ibigori bibisi birindwa n'amazi cyangwa bikarindwa n'itaka, amateke akarindwa n'itaka, inyama zikarindwa n'umwotsi, igikomere kikarindwa n'umunyu. nukuvuga ngo biri muri méthode de conservation, nukuvuga ngo bifite akamaro cyane. niba igikukuri gishobora kurinda indwara ya kanseri ya kiyogoje, nuvuga ngo gifite akamaro. ntabwo cica za mikorobi zo mu nda z'abantu gusa, ahubwo cica na za mikorobi zo mu nda z'amatungo, kirinda n'amatungo. amatungo arakomera ku b'igikukuri, kandi imyanda yo mu nda yatera indwara amatungo yose akicwa n'igikukuri. ubwo rero kiri muri méthode de conservation. urumva akamaro kacyo ni kenshi. tutagira umunyu w'urugera ntabwo twari ibyo kurya. ibyo wagurira byose ukabishiramo. nubwo abantu bari batagira umunyu mbere bagashakisha ibintu bija gusa n'umunyu, bagashaka itazi cyane cyane ry'umuberanya, bagashaka n'ibindi bintu bigerageje kuzana uburyoherere, kuko itazi riri mu bintu bizana uburyoherere busa n'ubwisukari. iyo wokeje ikigori kimera nk'icyatetswe ugashiramo umunyu. nizo mpamvu itazi ntabwo yavuye ku muriro, ahubwo yavuye ku itazi ryahasimbukiye. ubwo nuvuga ngo abantu benshi rero iyo bagiye gutsinda umunyu, kuko abaturage muri culture y'abanyarwanda bavuga ko kuvuga umunyu mu gitondo ubyutse ukangutse ko bitera umwako. nizo mpamvu bakoresha ngo itazi bashaka kuvuga umunyu. abo ngabo ni abantu batarabyagurwa kabiri, batazi Yesu ari we, bakirebera mu magambo umwaku n'ikivuko. ntabwo bavuga umunyu mu gitondo, bakoresha itazi, kuko itazi naryo niryo ryabaga umunyu bya kera kugira ngo ibyo kurya biryoherere. urumva umunyu ufite akamaro cyane cyane muri ibyo bintu byose tuvuze. iyo nyanja y'umunyu rero bacukuramo bihoraho, ntabwo umunyu uzashira muri iyo nyanja. nizo mpamvu mu bintu bihenduka muri iki gihe tugezemo ugereranije n'ibindi bigurishwa. urebye uko isukari henda, ukareba uko amavuta henda, ukagereranya n'igiciro cy'umunyu, nuko umunyu ahubwo urahenduka cyane. urakoze Pastor. kuba umunyu w'isi bisobanura iki iyo usomye muri Matayo 5:13? muri Matayo 5:13 kuba umunyu w'isi, ubundi ntabwo turi umunyu w'isi. Bibiliya y'ikinyarwanda yanditse nabi, ikoresha amagambo atarakoreshejwe muri Bibiliya y'umwimerere, ariko n'igifaransa cyakoresheje byiza, n'icyongereza cyakoresheje byiza. ntabwo rero turi umunyu w'isi usobanuye muri Bible originale ikigiriki, ahubwo turi umunyu w'ubutaka. ntabwo turi umunyu w'isi, oya, turi umunyu w'ubutaka. hariya mu kinyarwanda babuze ijambo bakoresha, cyangwa se barihuse ntibatekereza neza ubusobanuro nyakuri bwimbitse, ariko ntabwo turi umunyu w'isi, ahubwo turi umunyu w'ubutaka. nous sommes le sel de la terre, we are the salt of the earth, but nous sommes la lumière du monde. bitandukanye no kuvuga ngo turi umuco w'isi. turi umunyu w'ubutaka ariko tukaba umuco w'isi. noneho rero hariya mu cyongereza bavuga ngo we are the salt of the earth, ntabwo we are not the salt of the world. nuvuga ngo turi umunyu w'ubutaka, ntabwo turi umunyu w'isi. ni Bibiliya yasobanuye nabi. turi umunyu w'ubutaka. ibyo bisobanura iki noneho rero? kuba umunyu w'ubutaka ni abantu bakijijwe babana.
abo bantu babana bakirinda gusharirirana, abo bantu bagahuza umutima, amagambo aturuka mu kanwa kumwe akaryoherera ku bandi. Icyo gihe rero amagambo asharira mu Baheburayo haravuga igice ca 12 umurongo wa 15 haravuga ngo he kugira umuzi usharira umera muri mwe, intonganya, igomwa, gutukana, umujinya, uburakari, ibyo babyita gusharira iyo bikozwe n'abana b'Imana hagati yabo. Ubwo noneho rero ibyo ntibyitwirinde, kandi no mu Baefeso igice cyaho ca 4 umurongo wa 31 haravuga ngo gusharira kose kuve muri mwe, gusharira kose kubavemo. Iyo batondagoye ayo magambo ragaragaza gusharira, bavuga ibitutsi, bavuga umujinya, bavuga intonganya, bavuga igomwa. Ibyo ntibikwiriye kuba hagati y'abana b'Imana. Abakristo ro babyawe ubwa kabiri bakaba barize Yesu nk'umwami n'umukiza, bakaba bitwa abakijijwe bamenye Imana, bagomba kwirinda umuzi wo gusharira. Mu Baefeso igice ca 4:31 cyangwa Abaheburayo 12 umurongo wa 15 bagomba kwirinda kuwo muzi usharira ugera hagati yabo. Gutukana, intonganya, igomwa, uburakari, ibyo ni ibintu bigaragara nk'ahari imizi isharira hagati y'ubwoko bw'Imana. Iyo rero abakristo bavuze amagambo asharira ntabwo babaye umunyu w'ubutaka, ahubwo hagati y'abana b'Imana bagomba kuvuga amagambo aryohereye nk'umunyu yahesha abantu ishema no guhembura imitima, atari amagambo yo gusharira no kuzinura abantu, ahubwo amagambo yo guhumurizanya. Niyo magambo rero aryohereye nk'umunyu hagati y'abakristo. Kuba umunyu w'isi ni ukuba umunyu w'ubutaka, so kuba umunyu w'isi ni ukugira ngo abakristo baje bavuga amagambo atarimo igomwa, atarimo gutukana, atarimo gusharira, atarimo umujinya, atarimo uburakari. Niyo bita amagambo y'umunyu. Rero dukwiriye kuba umunyu w'ubutaka. Abakristo bakiye kuvuga amagambo meza atarayo gukomeretsa abagenzi babo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntihakagire umuzi usharira umera hagati yanyu, noneho imitima yanyu igahumana. Iryo gomwa rero, uwo mujinya, ubwo burakari, uko gutukana ni kwigireho kuve hagati yanyu. Kuvuga ngo abakristo bagomba kuva amagambo meza, bakabana neza kandi bakabana amahoro nk'abana b'Imana, bitandukanye no kuba umuco w'isi. La lumière du monde cyangwa the light of the world bisobanura ngo kugira ingeso nziza nk'abakristo imbere hagati y'abapagani, kuko byanditswe muri Petero ya mbere igice cyaho ca 2 umurongo wa 12 havuga ngo namwe mugira ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nkaho muri abagizi ba nabi, ahubwo babashe kureshwa n'ingeso zanyu, nubwo byaba nta jambo muvuze, maze bazarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa. Ahangaha kuba umuco w'isi ni ukugira ingeso nziza hagati y'abapagani, bitandukanye no kuba umunyu w'ubutaka, gukundana abakristo hagati yabo. Umunyu w'ubutaka ni abakristo gukundana hagati yabo, ariko umuco w'isi ni ukugira ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nibabone ingeso nziza babashe guhimbaza Imana ngo kuri wa munsi wo kugendererwa. Icyo gihe tuba duhindutse umuco w'isi. Umuco w'isi n'umunyu w'ubutaka biratandukanye. Umunyu w'ubutaka ni hagati y'abakristo bonyine, naho umuco w'isi ni hagati y'abakristo n'abapagani, tukaberera imbuto, tukabamurikira bakabasha kuva mu mwijima. Nizo mpamvu muri Petero ya mbere igice ca 2 umurongo wa 9 haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri ishanga ryera, muri abatambyi b'ubwami, muri abantu Imana yarotse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Niko kuba umuco w'isi, ni ugukura bazimeye mu mwijima ukabinjiza mu mucyo w'itangaza, bahinduwe n'ingeso zawe nziza. Hariya muri Petero ya mbere igice cyaho ca 3 umurongo wa 1 haravuga ngo ndetse namwe bagore mugandukira abagabo banyu. Nubwo abagabo benshi batumvira ijambo ry'Imana,
ariko bazareshwe n'imirimo yanyu myiza, nubwo haba nta jambo muvuze. Imirimo myiza yo gukiranuka iresha abapagani badakijijwe bagahindukira nabo bagahimbaza Imana. Nuvanga abagore bagize ingeso nziza bakagandukira abagabo babo bajara b'abakirisito vuba kandi abagore babo batabwirije ubutumwa, ahubwo bagize ingeso nziza no kuganduka bagahindura abagabo babo. Akenshi usanga mu itorero muri iyi minsi ya none abagore ni benshi kurusha abagabo. Abo bagore basenga igituma baba benshi bakagwira cyane mu nsengero kuruta umubare w'abagabo. Abenshi bakurikira iby'itorero ariko baterera imbuto abagabo babo. Ni ukuvuga ngo niryo rira jambo ryavuze ngo namwe bagore mugire ingeso nziza kandi mugandukira abatware banyu, kugira ngo nubwo abagabo benshi batumva ijambo ry'Imana bazabashe kureshwa n'ingeso nziza zanyu nubwo nta jambo mwaba muvuze. Ubwo kuba rero umunyu w'isi ni ukubana abakristo hagati yabo neza, ariko kuba umuco w'isi ni ukugira ingeso nziza hagati y'abapagani bakareshwa n'ingeso zawe bagahinduka. Ariko kuba umunyu w'ubutaka ni ukubana neza abakristo hagati yabo, niko bishaka kuvuga. Urakoze Pastor. Ese iyo umuntu abonye umunyu mwiyerekwa bisobanura iki? Iyo umuntu abonye umunyu mwiyerekwa ushobora kuza ko ukavuti nabonye umunyu, nabonye umuntu wikoreye umunyu, nabonye umuntu nzaniye umunyu, nabonye umuntu rukungurisha umunyu. Uwo munyu usobanura ibintu 7 bikurikira. Icyambere, itangirira igice cya 14 umurongo waho wa 3 ni ukuvuga ngo uriya munyu usobanura ngo ni umuvumo. Ni ukuvuga ngo itangiriro igice cya 19 umurongo wa 26 niho turavuga cyane, nubwo byanditswe no mu itangiriro igice cya 14 umurongo wa 3, ariko itangiriro igice cya 19 umurongo wa 26 ubwo Imana yari igiye kurimbura umurwa w'i Sodome n'i Gomora, Imana yaburiye Loti kusohokamo. Ijambo ry'Imana riravangwa asohokana n'abakobwa be n'umugore we, barasohoka bava mu murwa. Ariko ijambo ry'Imana rirakomeza riravuga ngo bagisohoka bageze imbere, umugore we arebye inyuma ahinduka inkingi y'umunyu. Ntabwo umugore we yarebye inyuma fizikema, ahubwo barasohotse basiga ibintu byinshi. Bamaze gusiga ibintu byinshi, umutima we wanga kubivaho, ababazwa nuko basize ibintu by'agaciro. Umutima we yaragendaga ariko umutima we udahuje nawe. Nukuvuga ngo yagendaga umutima we utari kumwe nawe, amaguru akagenda ahunga ariko umutima udahunga, kuko umutima we yakomeje kuwerekeza ku byo bari basize. Ijambo ry'Imana riravangwa ahinduka inkingi y'umunyu. Nongere mbivuge, ntabwo ari uko yarebye inyuma fizikema, ahubwo nuko yanze gukura umutima ku byari bisigaye, akomeza kubitekerezaho, abona ico gihombo gikomeye. Kandi Imana ibaburiye ngo basohoke, ndetse niwe wabaye n'intandaro yo kugira ngo abakobwa be baje mu mahano, na Loti aje mu mahano, nuko umugore we yaradahari. Bira byose Loti yakoranye n'abakobwa be ngo babyara ba Moabu n'abamonite, ntabwo yari kubikora yaba hamwe n'umugore we. Nukuvuga ngo kuba umugore yaragumishije ibitekerezo ku byo basize, akanirwa gukurikira isezerano ry'Imana ngo akurikire Loti n'abakobwa be bagendane, umutima we ukaguma ku byasigaye kandi akabiha agaciro. Yahindutse inkingi y'umunyu, atari uko arebye inyuma, ahubwo ari uko agumishije umutima ku byo basize no kubiha agaciro. Bituma Loti n'abakobwa be bagwa mu mahano. Ico ni ikibazo gikomeye. Noneho itangiriro 19 umurongo wa 26 umunyu cyambere kuwerekwa ni umuvumo. Kuva igice cya 30 umurongo wa 35 umunyu ni ubuziranenge. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka gukonserva nk'amazi kugira ngo atandura, uyashira mu umunyu akabara igihe kirekire, bikamera nkaho wahora uyatetse buri munsi. Twabibonye muri méthode de conservation. Ni ukuvuga ngo umunyu bisobanura mu kuva 30-35 ubuziranenge. Abalewi igice cyawo cya 2 umurongo wa 13 umunyu usobanura isezerano ry'Imana n'ubwoko bwayo. Aho Imana yagiraniye isezerano n'ubwoko bwayo, bakerekana ko n'amaturo ashimwa, ibitambo bishimwa byagombaga gutererwa h'umunyu, kugira ngo wa munyu
umere neza wubake isezerano hagati y'Imana n'ubwoko bwayo bashiragaho umunyu. Umunyu ni ikintu gikomeye rero mwiyerekwa bisobanura ngo ni isezerano ry'Imana hagati y'ubwoko bwayo. Umunyu cya kane mu bacamanza igiti cyaho ni icya 9 umurongo waho ni uwa 45. Umunyu hari usobanura gutsindwa burundu. Turareba Abimeleki uko yari amaze gutsinda agahindura agafata umunyu akawunyanyagiza, bisobanura ngo arabasibanganije burundu. Abantu amaze gutsinda igihugu akakinyanyagizamo umunyu, ni ukuvuga ngo aragisiribanze burundu, bisobanura ngo gutsindwa burundu. Ingingo ya 4 y'umunyu mu buryo bw'iyerekwa. Umunyu ku ngingo ya 5 Yobu ni igice cya 6 umurongo waho ni uwa 6 haravuga ngo umunyu ni amabuye aryoherera ushobora gushira mu byo kurya ibyo ari byo byose nubwo byaba bifite ubusharire, maze bikaryoherera, bikagira uburyohe, bikaryoherera ururimi n'umubiri. Noneho kuba washizemo umunyu, wa munyu ukabihindura nubwo byaba bishariye, nubwo zaba ari imboga zishariye, nubwo zaba ari isombe, kuko isombe ntiwazijya itarimo umunyu. Udashizemo umunyu ntiwatamira, ariko umunyu uryosha ibyo kurya. Ayo mabuye rero adasanzwe noneho bakayanyanyagiza mu byo kurya, agatuma ibyo kurya biryohera ururimi n'ababirya. Uwo munyu bisobanura ngo ni amabuye aryosha ibyo kurya, amabuye aryohereye mu buryo spesiale akaryosha ibyo kurya. Ubundi gikukuri originale bacita epizome. Ni ukuvuga ngo mu Cyongereza niko bivuga, ariko ni ijambo rikomoka mu Kilatini, ikintu kirinda ubuziranenge bw'ibintu. Uwo munyu rero bashira mu byo kurya bikaryoherera, bisobanura ngo iyo weretswe muri Yobu igice cya 6 umurongo wa 6, bisobanura ngo ni amabuye adasanzwe washira mu byo kurya akaryoherera. Wasoma mu muhanuzi, igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya igice cya 2 umurongo wa 9, bisobanura ngo ikidaturwa. Iyo habaye intambara nyinshi abantu rugasakirana, maze umurwa ugasenyuka, nka kurya Nebukadinezari yateye Yerusalemu. Yagabye ibitero bitandukanye, agaba ibitero kuri Yerusalemu. Igitero ca mbere ca 665, ca kabiri ca 597, ica gatatu casenye burundu umurwa ca 596 na 586. 586 niho habaye ibibazo nyine by'uko isanduku y'Uwiteka bayiteruye bakayijana. Urusengero ruragenda, imbaraga z'Imana zabaga mu isanduku y'isezerano zatumaga Abisirayeli bayishira imbere kugira ngo barwane batsinde urugamba, birukana ababisha babo imbere yabo, bashiraga isanduku y'isezerano imbere yabo. Iyo sanduku rero y'isezerano, kuba Nebukadinezari yarasenye Yerusalemu burundu, agasenya n'urusengero rwari rwarubatswe na Salomo, isanduku bakayiterura bakayijana i Babuloni, bakayimanika mu kigirwamana c'Abakaludaya, kugeza na magingo naya ikaba itaragarutse. Imbaraga z'Imana mu Bisirayeli kuva ico gihe niho zatangiye gucogora, ntabwo bongeye gukomera, kuko bakomezwaga nuko isanduku y'Imana igendera imbere yabo. Ariko Abakaludaya amaze kwinyaga nk'uko byari mu isezerano ko bazasenya umurwa kandi bakajana ubwo bwoko bwa Isirayeli, bakabategeka, bakaba mu bunyage, bakamaraho imyaka 70. Ni Yeremiya igice ca 25 umurongo wa 10 n'uwa 11. Niko byagenze. Ni isanduku yaheze. Abantu benshi baje bambira isanduku y'Uwiteka ngo biri hehe. Yahereye i Babuloni, bayimanitse mu kigirwamana. Abakaludaya bagiraga ibigirwamana byinshi, ariko nkuko iyo babaga bayifashe barwana n'Abafilisitiya, barayijanaga kugira ngo bishire mu nzu y'ikigirwamana ca Dagoni. N'Abakaludaya bagiraga imana nyinshi, bagiraga Gibire irihagarariye umuriro, bakagira Mariduke, bakagira Bere, bakagira Shaki, bakagira Tamuzi, bakagira izuba. Muri rusange ibigirwamana byari byinshi. Ariko isanduku y'Uwiteka kuva bayiterura mu rusengero rwa Salomo i Yerusalemu, baze kurusenya, bakayijana bakayimanika mu nzu y'ikigirwamana c'Abakaludaya, kwari kugira ngo basibanganye burundu, banetararize imbaraga z'Imana zabaneshaga.
barayijana burundu, babakoroniza, babashira mu buretwa, ubu batomara imyaka 70, isanduku bagarutse ntibayigarura, irahera. Yanditswe mu gitabo ca commentaire biblique kuri Israel, l'Arche d'Alliance. Nuvuga ngo isanduku irahera burundu. Ubwo rero umuhanuzi Zefaniya igice ca 2:9 aravuga ngo umunyu ni ikidaturwa. Aho hantu bamaze gusenya hakuzura hakabi isenga ry'ingunzu n'imbuni, ni kwijambo ry'Imana ryanditswe mu Maganya ya Yeremiya igice caho ca 4. Imbuni ingunzu zikuzura ahantu zikahateranira, ndetse narizo mpamvu abakobanyi basekaga Nehemiya agiye gusana inkike bakamubwira ngo nubwo urasana ugakomereza ntaco biratanga, kuko ingunzu nizibyurira bizariduka. Nuko bari bazi ko amatongo ya Yerusalemu imaze gusenyuka, nta kindi catuye mu matongo ni senga ry'ingunzu ni imbuni, nta kindi cabaga muri ayo matongo. Ubwo rero umunyu bisobanura ngo ikidaturwa. Zefaniya igice caho ca 2:9. Noneho rero umunyu mu Bakolosayi igice caho ca 4 umurongo wa 6 niyo ngingo ya 7 isobanura umunyu, bisobanura ngo imbuto nziza z'abakristo. Umunyu ni imbuto nziza z'abakristo. Nizo mpamvu muri Petero ya mbere igice ca 2 umurongo wa 10 avuga ngo namwe rero nk'abakristo abera b'Imana mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Nubwo abapagani bagenda igihe cyose basebya abakristo ngo ndabagizi ba nabi, ariko bizabare kontrere nibabona imirimo yanyu myiza, noneho mutanababwirije bazarushaho guhimbaza Imana igihe bazabagenderewe. Niko bisobanura ngo imbuto z'abakristo ni umunyu mu itorero. Aho bateraniye hose ahari amasengesho, imbuto z'abakristo nazo bazita umunyu. Nubanga ingingo ya mbere ni umuvumo, ingingo ya kabiri ni ubuziranenge, ingingo ya gatatu ni isezerano ry'Imana hagati y'ubwoko bwayo nayo, ingingo ya 4 ni ugutsindwa burundu, ingingo ya 5 ni ukuryoshya ibyo kurya amabuye aryohereye, ingingo ya 6 ni ikidaturwa, ingingo ya 7 rero ni imbuto z'abera hagati y'iteraniro ryera. Bene data muje mukunda umunyu kufita akamaro, ufite akamaro cyane. Niba umunyu ushobora kurinda igikomere kugira ngo gitangirika tetanose ntiyinjiremo, niba umunyu ushobora gukura imyanda mu nda, niba umunyu ushobora kuba gukoreshwa muri méthode de conservation ushira mu mazi ntiyandure, niba umunyu ushobora kuvura amatungo, niba umunyu ushobora kuba méthode de conservation ku bintu byose, umunyu akabushobora kuryosha ibyo kurya bitaribwa bikaribwa, umunyu ni ikintu ciza cyane. Bitandukanye n'isukari, kuko aho umunyu uri nta mikorobi zihegera. Iyo ushaka kugira ngo ico warindishije cye gukorwaho na za mikorobi zose, fata umugati nushaka unyanyagizeho umunyu, nta gasimba karahasimbukira, nta sazi irahasimbukira. Ariko ahantu hakoze isukari, isazi zose, ubunyengerere byose, za mikorobi zose ziraza zikahirunda. Ariko umunyu n'ubuziranenge, ico gwaba guriho gose ntabwo agasimba kahasimbukira. Oya, umunyu rinda ubuziranenge, ni ikintu ciza cyane, tuwukunde rero. Ariko twe kuwukunda gusa kugira ngo tubere ibyo kurya by'inda zacu, ahubwo dukundane, duhinduke umunyu w'ubutaka nk'abera b'Imana, dukundane hagati yacu. He kugira umuzi usharira uba hagati y'abana b'Imana iteka ryose. Intonganya, gutukana, igomwa, uburakari, umujinya, nibyo bita mu Baheburo 12 umurongo wa 15 ngo ni umuzi usharira. Kandi mu Baefeso 4 umurongo wa 31 tugendeye kuri iryo jambo, he kugira umuzi usharira uba hagati yanyu. Umusharira wese ubavemo, intonganya zibavemo, umujinya ubavemo, uburakari bubavemo, gutukana kubavemo. Abana b'Imana ntibakwiriye kurangwa n'umuzi usharira hagati yabo. Ndetse no mu nzu, mu rugo rw'abashakanye hagati y'umugore n'umugabo n'abana, ntihakwiriye kugaragara umuzi usharira hagati y'umugore n'umugabo, hagati y'abana n'ababyeyi, hagati y'abana hagati yabo, ntabwo hakwiriye kugaragara uwo muzi usharira. Nizo mpamvu yoretse umunyu hari igihe ushobora kukubera umuvumo, ariko iyo itari umuvumo guhindukira ikintu ciza. Imana idusangireho kandi dukomeze idufashe kugira ngo tumenye umunyu n'agaciro kawo.
tumenye icyo watumarira mu buzima bwacu, haba mu buryo bw'umubiri no buryo bw'umwuka. Niba mu buryo bw'umwuka usobanura imirimo myiza hagati y'abapagani n'abakristo, hagati y'abakristo hagati yabo, umunyu ukatubera ibyo kurya biryohereye kugira ngo tuvuge amagambo yabasha gukurura, bigatuma tuzagira amagambo ashariye hagati y'abana b'Imana, ni ikintu cyiza cyane, haba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Imana idukomeze kandi dufashe, turinde agaciro k'umunyu mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Amena. Pastor wakoze, Imana iguha umugisha. Reka dushimire nawe wese warubanye natwe muri kiganiro, tukubwira Imana iguha umugisha. Reka dushimire abantu muza mufata ibiganiro byacu mukabihereza inshuti zanyu, tubabwiye ngo namwe Imana ibaha umugisha. Mumenye yuko iyo urose umunyu mu nzozi ukarota umunyu ni ibintu birindwi, urebera muri ibyo bintu birindwi Pasiteri atubwiye iyo urose umunyu isa nawe, niba ari ubuvumo ukireba, niba ari ubuziranenge ukireba, niba ari ubumwe ufitanye n'Imana bwuzuye ukireba, niba ari ugutsindwa burundu ukireba, niba ari ukuryoherera ukireba, niba ari ukudaturwa ukireba, ndetse niba ari imbuto zigaragaza bera ukireba, ukimenya. Imana yacu dusange kuri channel ya gusenga everyday ni 078 gatandatu gatandatu icenda gatandatu gatandatu kabiri 0 kuri channel ya gusenga everyday 078 gatandatu gatandatu icenda gatandatu gatandatu kabiri 0 kuri channel ya gusenga everyday. Tumenya agaciro k'umunyu mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Murakoze. Urakoze Pasiteri, reka tugushimire kandi nawe tugushimire rubanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguha umugisha. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.